kurosugusu boika irianye amonese engima ano ka okonyora amangana amaye ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye omwanchwa omurigeria we TV ya AGR News Kenya ndengenga muyole andonsi asole niko chabeli chinsa cyo kubaletera magana maya asenchire bwikiranu uratikire ahiga semesito yoboreria korinili tangani tonyora magana yo asenchira yobwenge kamoranche tobekira mache asejisukuru ase county ya Garissa serikali yaboriwe omugiro gw'abanyagetari ase county ya Trans Nzoia gosoa ase iki ya kabere abakagerwa basaganete nyomba y'obonchereria ya Westgate kugambirwa magana yo asenchire bwikiranu amalietane Dennis Zadok magega yenyomba y'obonchereria ya Westgate gosaganwa n'abakagerwa bekiombe kya Al-Shabaab mwaka bw'ikirubere nangwanse 13 nigo baikirwa ase ekigambero lituko lya lero abakagerwa abo babere nigo batoka n'amamocho gati yabo Mohamed Hamud Abad na Hussein Hassan Mustafa ase obosagani obwo nonyinabo chinga kichicho mukagerwa ondo gatatu Liban Abdullah Umar nigo atigwa magega y'obosaiti kobora ayo nigo anachwa asiri tukolia lero bosio bomonachi ebina ase kegambero kya milimani Francis Andanyi eserikali nigo yaboliwe kulia enjira na kongeago liya enjira yo gutuma abanyagetari gochia se chisukuru balia ande yake barachi gopima na kolenga abana igoro y'uburwaire bwa COVID-19 gose corona kero chisukuru kirache koigorwa kagukwana nabaike mangana moliki wekiombe kya balimu gya Kupet orosagerwa kisi Omari Otungo nigo ateba abuli tanga ni magwani gararia chisukuru koigorwa abwasa tebanga nigerabe buya ekrabanyagetari baratumwa se chisukuru chonsi eriogo kya kulikiringa kya bana bagenderete ase ensemo yobogwenya and the employer TSC must move up with speed so that they have a program for our teachers to take them through on what COVID entails, and once we want our students back, what could be the expectations of our teacher in regard to handling those students once they are back in school. So it's very, very important that we have our teachers given serious knowledge on COVID management, because this is the new reality in the classroom setup. That is very, very important. Magega y'omugwaziri w'ekisemi aiga Kenya George Magoa koralia chisukuru koigurwa anena sabana be klasi kiria gya kane ne kya gatano gatatu amona form 4 kwiranira chisukuru bono eserikali nigo yaboliwe gotema bune konyara na kubeka amache ase chisukuru che county ya Garissa kagukwana nabalikia mangana muliki wekiombe kya Nat ase county ya Garissa Hussein nigo ateba nga chisukuru chinyinge titibwati amache ase chinga kechi anene ekromugaso ogenrete oyo atebire nga urachikoba umuchando anene asogwesibia amaboko ekrabana barairanire chisukuru. Kwanza tunatoa shukrani kwa serikali kwa vile imepunguza hiyo uzito kwa wazazi kufanya watoto wakae nyumbani. Hiyo tunatoa shukrani kubwa sana, na vile tena tuwatoa shukrani kwa sababu hawajawaachilia watoto wote wakuje kwa shule, kwa sababu hatujui vile mwenendo wa hii ugonjwa itachukua. Lakini bali na hayo bado tuko na changamoto hapa na pale, ambapo tungeomba wizara iangalie kabla shule zifunguliwa, kwa sababu kuna manao ambao wana shule ambao zina maji mpaka sasa, na unajua bila maji itakuwa ni shida. Matangi pia walimu waambiwa wale wakuu wanahitaji matangi ya kuweka maji, kwa sababu kuna mali zingine ambapo maji hamna na tunahitaji storage tank, yani mahali tangi ya kuhifadhi maji. Kwa hivyo na walimu sasa vile tunavyojua kwamba pesa serikali bado haijatuma. Jambo lingine ni kwamba kuna madawati ambayo serikali ilikuwa imesema itatuma kwa mashule.
kuhakikisha kwamba hiyo social distancing iangaliwe, lakini tunatumai kwamba mpaka saa hizi hakuna madawati zimefika sehemu hii ya mkoa, especially Garissa. Na ningeomba serikali ifanye bidii na ifanye kila juhudi zote kuhakikisha kwamba hizo madawati zifike haraka kwa ikonavyo. Pia kunao kwamba shule zikifunguliwa kuna thermogun ambaye inatakana itumike kwa mlango kuhakikisha kwamba wale ambapo temperature iko high sana waweze kuzuiliwa kuingia kwa shule. Abanyagitari ase county ya Trans Nzoia litukuria lero nigo barobekana na kuburia serikali ya county iyo ko tema bune kunyara na kubaikirania amagani yabo bagukwana na barikia mangana litukuria lero abanyagitari abo nigo bateba nigo bagendera tuno mugiro abwase baso eiki ya kabira na goteba ngati bakoirana emirimo ingina kaba guikia serikali ya county iyo yabaikiranirie amaganio abo nonye nabo abarwaire ase kinyagitari cyose cya serikali nigo bagendera tugocyandika. Pia ni binadamu tu, wanaugua kama wale watu wengine. Usije ukasema kwamba daktari anafaa kuhurumia watu na yeye mwenyewe akiugua nani atamhurumia? Tukatiza, tukijaribu kuongea, tukijaribu kusema shida zetu ni gani, wanatukatiza. Wako na excuses ambazo hazifai. Kaunti zingine wanalipa mishahara kwa katufao, wanatoa bima ya kutosha kwa wafanyikazi wao. Sio kwamba tumekataa kulipa. Pesa zenyewe hazijafika kutoka national. Mwanjwa Muriwe TV ya AGR News Kenya nyumantara ya kura mangana maya bunateka SMS yitu buralia litukeligalia lero takete tominyoke ya mase muika ase studio chitu cha kabire elio tumanyole Videlis Omingo mochoge elia tumanye amange kurwase emesa yebirubo bichikosoli na abakosolia. Mbiamono oyo minto Denis Zadok asokungerania SMS yebirubo by'ikigosoli amona bagosoli amanye abaligerera lengenda dase birubo by'ikigosoli samalita Fidelis Omingo mochoge chinga kya batyotereri benkoyo imeyense ya Kenya nabo igo abakenkoyo baganyeretwe okoigorwa osokoronero w'ekigosoli imeyense ya Kenya yonkoira ye mase ya mogoika akigosoli me ya Bongereza na monato kuligerera ikigosoli cha English Premier League magaye timu ya Liverpool wakwansemano amo ne timu ya Aston Villa anigo timu yobono ego chikumirana amo ne timu chinde ase ntunda ya gatano ya ikigosoli cha English Premier League onyole timu ya Aston Villa anigo nyatobeko yaka timu ya Liverpool chigoli isano na ibere ase chigoli ibere nabo igo timu ya Manchester United nigo nyatobeko gwa kumono amone timu ya Tottenham ase ya kireo se ya getwe chigoli sanemo ase egoli eyemo ntunda ya gatano anigo timu ya Liverpool irachikumena amone timu ya Everton staki kombination na ibere eiki ego cha kosebito kulia chuma mosi eiki ego cha nabo igo mwancho motegali timu ya Chelsea anigo irachotsana amone timu ya Southampton ase round ya gatano ya chigosole cha English Premier League singa kicho timu ya Manchester United mwancho muligeri anigera chikobanyara ko bakigotana amone timu ya Newcastle alitukelio chitariki isano igose 17 nabere omutienyo yo 10 omwaka no yo 2020 ngakike ko ika dolelina ki asentunda ya gatano timu kire chikoirobo nyangongo gwekombe kyogia English Premier League asentunde ya gatano ikachinga kichinde njero mono wabagetutu nabokondo ka Fidelis ebawate yabunanje no yo muchogende seseniwa. Wikiragabo mwanchomo rigereria we TV ya AGR abuna twanyolire amange kurwasibu bichigosoli na bagosoli na Videlis Omingo mochoge na wango yabutorera mangana amaya bunateka SMS yitu yoboralia litukeliga lya arero nigo nkubaganiria obotegererio buya no buliro buya imeye TV yitu ya AGR News Kenya oyolenge magagaye chi kamera kohenekinga ayo singo ikiranale nigo akurukunga Edwin Mokaya ise yobotereneri wa Jeremiah Orina Ontire nigo nkubaganiria amaya elitaliane Zadok Denis
miyamana ayo naro amaya atekire ntogendere gukumanyia amange kurwa AGR ekeumbu yomugusi.